ngazo bonke abantu bayaqheka bacindezele phansi mfana esikhundleni sokukuseka kodwa masuphethe isenti baqala bathi uyayitshela ungangibona ngikethema ntwana nakimi kwakubheda ukuhamba kwe-oledi khona kwangenza ngayidela ayeke ukuyivalela istrati ngavele ngasingena ngadibana nenswela izona ezabuyisa ithemba ngayekela ukuswela ngaqale ngaswenka manje ngilahlela ibishop ikhavela kanye norem ingane zami ifunde private school ngiyayikhokhela imoto engiyidrayivayo ntwana ngithenga ngocash ngapha ngikhathalele kuthenjwa ngidla izambane likampondo hlushwa into eyodwa nje mnganami mangakutshela le mpahla engayithatha mfana ivila ilifateli njalo ngabophasi kumele ngihambe ngiyoyiphakela dluli awelodwa ngithi ngilele egalini lami ngizwe ngayisingibela ngisonga umzimba wonke lapho ngesaba ukuyibheka mayiqeda ukungidala kumele ngiphinde ngiyoyiphakela mangilala nomuntu kudlula 2 weeks ashone apha iminyaka yami engayinikeza siyaphela ngesinqumo njengalesi mfana ngisoze ngayixolela angisho ukuthi bafethu ngayithatha into yokuphila kodwa ubothi mawuyithatha wazi ukuthi selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle kodwa uma ngibheka kahle mfana ngithi angiphili kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle kodwa uma ngibheka kahle mfana ngithi angiphili kahle mfana khuluma ukhala ngani akusize ngani makhosi ngengezwe lapha kuthiwa usizo luyatholakala ngifuna into yokuphila makhosi ngabe ngayithola nisengikhathele ukuhlupheka ungasiphothi bling ithatha lento kuyaphileka ubabona beswenkile lento ayinabo ungozi bathwalile abafethu baphila soft life inyuka ingena mihla namalanga thina kudala siwa sivuka sifunana nesaka thina kudala shisile sithandaza siguqa sikhuleka amabhingu ukhala kwami ngathi abuswakali noma ngithandaza imthandazo yami ngathi ayizwakali ngcono vele ngithathe yona lento ngoba inabo ungozi ngizohlezi nami ngiphisaka noma yini engidingayo okay fine ngiyaxolisa Jesu khuluma kajena kodwa ngibona ngathi uyakhetha sesocela ukuthatha lento siphile nayo kodwa please understand ukuthi sonke sadinga isaka uzusithethelele mase sigoduka weNkulunkulu kodwa nawe uyasifela ukuthi imali impande yesono iBhayibheli ngalifunda imthandazo yami kodwa nkosi angiphendulwa bese sikene endumpeni siphumene saka siphatha abantwana bomhlobo sibhaka sixosha inhlalo siphila impilo kwaquality kodwa nothi uChoma thatha lento msenti izosiza njengomsalwane esontweni ngicela ukuthatha leli thuba ngike ngibuze kwabayithathile for sure yazi izogqinisa ihlupha yebafethu angintshajja imali vele sonke shisilela yona abanye abafethu bakhule ngendlala bethandaza kodwa imthandazo lutho ukufika kowabaletha selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle kodwa uma ngibheka kahle mfana ngithi angiphili kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle selokhu ungathatha lento ngiphila kahle kodwa uma ngibheka kahle mfana ngithi angiphili kahle